Gde ste bre ljudi? U današnjem videoklipu ću vam pokazati top 12 najpopularnijih youtubera na Balkanu. Pre videa bih hteo reći, obavezno ostavite like, subscribe i share. Tako da krenemo. Prvi na listi je Jasenstein. Kanal Jasenstein se trenutno bliži cifri od 300.000 pretplatnika i predstavlja jedan od najucrtanijih kanala na prostoru Balkana. Njegovi klipovi dostižu i milionske preglede, što je veoma fascinantno s obzirom na to da su članovi kanala osobe mlađe od 25 godina. Ovaj kanal se pretežno bavi snimanjem skečeva i muzičkih spotova, ali i promovisanjem lepog ponašanja, važnosti prijatelja i porodice kroz smešne i često poučne klipove. Osnivač kanala je Milan Inić, a ekipu Jasenstein čine još i Leni, Petar, Singer i Dex, a zajedno sa srpski tutoriali PCAXE i Kovalskom je osnovao Balkan Tube Fest. Drugi je Serbian Games Bill. Serbian Games Bill je trenutno najgledaniji gaming kanal na prostoru Balkana. Pretežno snima Minecraft i zbog svog autentičnog glasa mlađi tinejdžeri ga obožavaju. Trenutno njegov kanal broji 450.000 pretplatnika. Treći na listi je Muđa. Muđa je također jedan od najgledanijih gaming kanala. Pretežno snima GTA 5. Vrlo često i sa svojim ocem kojeg svi poznaju kao Ćale, veoma je harizmatičan te ga tinejdžeri obožavaju, a trenutno se bliži cifri od 400.000 pretplatnika. Srpski tutoriali. Cile je svojim kanalom osnovao 2011. godine s ciljem da domaću publiku nauče mnoge stvari o tehnologiji. Jedan od prvih ljudi na našim prostorima koji su dobili Silver Play Button, nagrada za 100.000 pretplatnika, trenutno broji oko 250.000 pretplatnika i njegov kanal se bazira na tehnologiju. Cile je jedan od najutjecajnijih osoba na Balkanu youtuber sceni, što odgovori i činjenica da je pomagao mnogim ljudima, ali tinejdžerima da se opredele šta će dalje raditi u životu, te su mnogi zbog nje upisali razne informatičke škole i fakultete. Jedan od autora Balkan Tube Festa. HCL.hr je pre svega gaming portal iz Hrvatske koji je počeo svojim zanimanjem da prenosi i na svoj istoimenom YouTube kanal. Baziraju se na stručne recenzije igrica, ali sve vrlo često mogu ponaći i veoma smešne klipove. Trenutno broj oko 130.000 pretplatnika. Kings of Files Show. Iza svog kanala stoji Marko iz Hrvatske koji je svojim nevjerovatnim komentarima i zanimljivom montažom učinio mnoge igrice još zanimljivim nego što one jesu. Ovaj kanal je jedan od najbrže rastućih i približava se brojci od 250.000 pretplatnika. Zvoganj. Danilo je svojim kanalom Zvoganj pokazao da put do uspeha na YouTube može biti veoma brz ukoliko si kreativan i uradiš nešto jednostavnim animacijama. Prikazavao je često realne stvari u društvu, te je vrlo brzo zadobio veliku pažnju javnosti. Trenutno broji 170.000 pretplatnika. PCAXE kanal je namenjen za nešto ozbiljne ekipu zbog toga što su stručnjaci u svemu što rade. Testiranje hardvera koji su započeli prvenstveno na sajtu
preneli su i u video formi na YouTube PC, a XE ne bi postojao da nije velike grupe ljudi koji svoje znanje s zadovoljstvom dele s drugima, a iza stoji Dušan Srbljak koji je također i jedan od autora Balkan Tube Festa. Kanal trenutno broji 50.000 pretplatnika i na njemu se mogu pronaći razne recenzije, vesti kao i gameplayevi. Niksa Zizu duži period je držao titulu najpoznatijeg youtubera na Balkanu, ali s obzirom na njegovu reaktivnost na kanalu zaslužuje 9. mesto. Trenutno ima skoro 300.000 pretplatnika i Nikola Niksa Zizu se pretežno bavio zdravom ishranom i pravilnim treninzima, ali sve na kanalu mogu pronaći i razni tutoriali, gameplayevi i dokumentarci. 10. mesto na listi je TCNT Gaming. 10. mesto zaslužuje Nenad sa kanalom TCN Gaming i onako imao preko 800.000 pretplatnika. Mnogima nije poznato da je on zapravo iz Srbije zbog toga što snima na engleskom. Toni kako sebe predstavljuje u klipovima, ima zaista zanimljive komentare na svoje gameplayeve i igra razvrsne igrice. Verujem da će vas ovaj kanal motivisati da počnete da kačite vaše klipove na YouTube ukoliko dobro igrate igrice i ukoliko znate engleski. 11. youtuber na našoj listi je Baka Prase. Popularan youtuber, ima oko 500.000 pretplatnika, njegovo pravo ime je Bogdan Ilić. Janko ima do 300.000 pretplatnika, njegovo pravo ime je Stefan Janković i najviše snima prankove. Nadam se da vam se svidio ovaj videoklip, ako jeste, onda lupite like i pretplatite se na kanal i jedan veliki pozdrav ako želite još ovakvih videoklipova i još ovakvih nastavka. Ćao!